ataka minam matuna risisina pung Allah Ta'ala. Katungat tau pak beku bayurus turi beku ili beku dina sempajak gara-gara beku. Kato tahu wali banurus wali turiir ba wali iya tuna de pana wali pas sempajak pak berjama sekali namanya gani wali na turiir mali ruban nurusu iya ne ya sangina puata wali. Kato tahu pamula subuh nak kalawala tu beni diga sempajang iya ne ya sangina puata lino ikomelo kimite sangi ata matuna iya angkena pakyata alena saliwanna pung Allah Ta'ala. Tapi komelo kimita ata matanda darajatna pada pala lima labina labita na sabak na pakyata alena ko pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang terhormat alena petajama sepatah hadir alhamdulillah. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik serta hadirin wal hadirat yang kena masaipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmai tersyukur merajari pun Allah Ta'ala na karena pamasena kemana mau kisi pada napi tutur pun Allah Ta'ala depu-depu ngeri onronge dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj memagi-magi datu mancaji atas selamat lino lebih-lebih di akhirat insyaallah. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi nasabari salawat tamanang na panonno ipamase na pung Allah Ta'ala ri kamput tayo insyaallah. Isra wal Mi'raj magkade pung Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila masarru mapacingi pung Allah Ta'ala iya palalam peningi atanna. Jadi kata-kata subhana di sini menunjukkan engka gau-gau mapetak ke jannah melona rampi pung Allah Ta'ala. Agar rogok mapetak ke jannah maka dia nabita diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nayru Masjidil Haram lau Masjidil Aqsa ia ko pake tawi unta siulalau na paletu neke nabita ia matoro wanne na yuka ia matoro wanne na lisu. Bahkan bukan hanya sampai di situ, boleh Masjidil Haram lau Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha bakal lagi di atasnya. Na pelisu melut tama waktu subuh nang kelisu nabita. Yero kan gau mapeta kejana-jana asana. Magi nang kejadian makaro melu iman caji ujiar risese na tawe watiro. Maka deni ga tau mata peri nabita ni gade. Dalam kata asra, yesengi asra diperjalankan. Tania alimalabina bawa nabi tajukka niki ipa jukkai ripung Allah Ta'ala. Beda tu ko makkade alena jukka si bawa ko makkade ipa jukkai. Contoh, yari aku bola aku masepe engkejang kemana mato jata kapada ya. Ia rojang ko boleh ia ko macen nerialai 20 pajana sasosi weni ko macen nerialai mako mato kapak jatai di to
Ye 20 mato apa aja sesusun ni macam ni riale. Tapi angka yang ko bolai 20 apa aja na macam ni cinampalat dak mi. Nasabak angka kak putar imun rina. Toh, ya riasan diperjalankan. Tania jangan sendiri jalan tapi diperjalankan oleh saya. Makutu ni Nabi tak. Dan karena waktu na puli mamiraja Nabi tak, engkai Nabi tak tudah tak kajanna kelepik ko je cara aku kasih pudangi tahu ye. Maka dia puli kai pamiraja. Tapeng ke Abu Jahil lalu. Aga tu kereban re magu mutak kajanna. Maka dia kaji melo pudangi tahu ye. Dewi secara aku piku pasi pulungi. Maka dia Abu Jahil aga minta pudangi teh pudang ajolo. Maka dia mereka pudangi teh maka dah boleh ka ipamiraja wani matau ula wani matau lisu. Maka dia niatin Abu Jahil ai napa mu mak beleh. Iya papasi pulung tahu apa itu Abu Jahil. Dinang kana manyaman nyawana mite na bita. Iya Pak lo cak meto. Jadi kong ke Pak Doca aku di mata ya Abu Jahil. Jadi itu jamping ibu. Di mana-mana Nabi, di situ ada Abu Jahil. Abu Jahal. Maka tu ke kampungnya. Denu lelanya itu ya sengi anu maja. Denu lelanya. Ya kok makan dikurangi wedding. Magi denu lelanya anu maja. Dena tali di cingku di gamaja. Dan itu menjadi ujian. Makanya ada buku yang pernah saya baca. Makanya adanya maksiat menjadi jalan masuk surga bagi orang yang beriman. Piku masuk nero. Adanya maksiat menjadi jalan masuk surga bagi orang yang beriman. Betul nero maksiat menjadi ujian ni. Ni dah lulus tami surga. Itu dena lulus tahu ko dena pura yoji jolo tu digaga anak apa tapi pindrik bami uji yang jolo makotor tepai diuji dengan berbagai ini iya petunia sate hebat iya ko pura siambak napa kalah iya kong katau digabalina napa kalah dena hebat itu ya sengi mana berdiri. Nah sekarang jadi maka dia Abu Jahil ai cocok nih iya apa pasi pulung itu jadi alena Abu Jahil ketua panitia peringatan Isra Miraj waktu itu pertama kali nunda mana kita nasabak kafir ketua panitia kapire tu mega hadir makutnya wita maku kewi iya ko Pak Becak ma Pak Buting Pak Becak tu mega hadir iya makutnya itu iya na iya maka dia Abu Jahil melo ni patujun na maka dia masolan ni ya si Muhammad napa mu masolan si pulu ni tahu maka dia Abu Jahil pau ni tapodan ni tahu ke ko boleh. Maka Nabi tak boleh ka ipalala wani kupung Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha li semua tu kak wani tak bagi talu tahu angka matapa angka tu ragu-ragu angka tu tak tambah kapirikna iya orang tapa tapa makan itu ni iya tu Muhammad si pungan na tahu dia nak kena beli kedia agi nak potong iya tu tak tahu tepat lah iya tu siru ragu-ragu ina sai pak dituji nasa cocok dituli iya tu siru kapan nasa akka geraji tercidi angkana suri nabi ta makka je tercidi akka geraji tercidi apa makan nasi akka tu kersi wali nasa tidak bisa diangkat itu kan magi boleh makan dah boleh kasih Sidratil Muntaha betul na lutu koga na sebab iya ro kapire nabi tanita denang kani ngerang ipung Allah Taala
Padahal de gagawat di dena kejadian ya ko pung Allah Ta'ala melo. Itu. Seterusnya, subhanalladzi asra bi abdihi. Iya palalam paningi atanna magi nakada pung Allah Ta'ala atanna magi de nakada bi Muhammad asana nabi ta yaregi makkada bi rasuli tapi makkada mi atakku Muhammad atakku nasa den teposan nabi ta melo ima pitangi pung Allah Ta'ala makkada iya ro ya sangi ata terkadang matuna yang kalinga tapi melo ipung Allah Ta'ala patarakka ya sangi ata ya sangi Muhammad nasaba iya ro ata nabita taula pakyata lena kupung Allah Ta'ala nigi ata melo pataranda de patarakka derajatna pakyata alita kupung Allah Ta'ala tapi nigi ata na puata waramparang na puata lino yena tu ata kami na matuna risesena pung Allah Ta'ala katonga totau pa beku bayurus turi beku ili beku dina sempajak gara-gara beku katotau wale banurus wale turiur ba wale iya tuna de pana wale pas sempaja pak berjama sekali na mega ni wale na turiyo male ruban nurusu yene yasangina puata wale angkato tahu pamula subuh nak kalawala tu beni diga sempajang yene yasangina puata lino ikomelo kimite yasangi ata matuna iya angkena pakyata alena saliwana pungala Ta'ala tapi komelo kimita ata matanda darajatna pada lima bina nabita nasabak na pakyata alena kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Nah, seterusnya, kenapa terjadi pada malam hari lailan magi nawani magi tani aso benengi kejadiannya so dena mega to makutana apa ni tamanamu tahu tapi waniwi melomete pun Allah Ta'ala pancaji ujian ni terima nabita ni gadina terima nabita makanya terjadi pada malam hari ya tuna tu sabakna tabe ya tuna tu sabakna malai langka ya sengi malai langka boleh ku Masjidil Haram lawu ko jolo Masjidil Aqsa apa mindre pakutanana magi tanno ko bani ru Masjidil Haram terru mindre itu dina na mali pros okuba mani rumah terru mindre magi tane koro magi na lojol okoro Masjidil Aqsa di Palestina yaitu turina lagi mak ko tahu sallangi magi na lokoro jolo maka de jawabanna supaya iya roto polewe koro nakutanangi kula bita maka de kenru ki je polewe ni maka de ko ka jolo Masjidil Haram na perlu Masjidil Aqsa iya roto boleh Masjidil Aqsa makutani ko labita makale ko boleh ki pali Masjidil Aqsa pa boleh kaya aku tu maga modele na jawab ni nabita si kwa jandelane maku modele makale angka ga aga pidita na sa angka seddi gerombola we wasidupa angka to miter gerombola makale ko mangilake cocok i Muhammad magai sinenne na pawe cocok mana ngi pure vita yaru tujuan lokur supaya engkau mata jipaku tanah pak kampungi beningi mata rumin riase dia aku tanah tahu itu hikmah. Seterusnya di dalam perjalanannya Nabi itu Bapak Ibu engka tauni Nabi taci cematana maduk pemater teru bisa menemut yang kelinga kapang nekaya wenyewe kira-kira ya namanya pembahasan beda-beda. Jadi makanya guru tak perut rahim aga betongan na yero nabi ta cicam matanang maduk pemateru-teru kateng kelingi dua betongan na ye nomor sidi iya tu idi tolino cicam itu iya koto matena maduk pemani materu-teru cicam matanang aku milih te matanang
Iya ko tomate, tomat dupa mani mater-teru, aga tadupa. Idi mani, aga tatanang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Iya ko tanang decet tapagau tatanang decet tomato tadupa koro. Tapi wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Iya ko jata na tatanang jata pagau jatuh matu na pasidupa yang ipong Allah Ta'ala. Ukulinangi. Makanya saya kemana-mana sudah lebih 1 bulan ini jalan memberikan hikmah Isra Miraj. Saya sampai ke Kalimantan, saya sampai ke Merauke, memberi hikmah. Mempulangi tahu makna di negara pada kanjak decing tolo masigi. Iya ko mak bicara baraka itawe angkop ko masigi. Iya ko melo ki lolonga baraka mega lau ki masigi. Iya, makanya ini hikmahnya termasuk dari masjid ke masjid. Betul na aja talupai masigi. Mo pekko rajinna jama-jamange aja talupai masigi. Iya, cicam itu matanan tak bulu tamagala. Iya koto matoana pak, dia nani yule jokai, namu meki lo masigi marajito. Iya makanja, tade, iya makanja ko makke de tawila, cau tau ngaman itu kasih napa aja lo masigi, kanji yang kelinga. Pamanya mate ki, kedela mate pak beri jamaah. Cau tau ngaman kasih napa aja lo masigi, makanya yang kelinga. Iya ko yunda nga matasi ya bu, maka di pak kampung iya tahu stase, cautu ngemani kasih napa aja lo masigi, maka mereka insya Allah isa suruh gaya. Iya mana ko tunun date matasi ya, maka di pak kampung iya na tahu cabana de nama te de na tama masigi, ai de na gapa pada, desa kedapik ko bati pakalu curita na cocok. Iya mana na tama masigi mati mani mito mani asam pajangi menderini pusa pagawai serai si bici-bici maka lepek kunistas kak magai nasa deji nang kada lo masigi maka aga na takut tenang nasa asam pajangi kada ku asam pajangi asal-asal lemoy maka di deji nang kada lo masigi kah na yului pongi misalnya tu kedipik ku ni pak don anak ku ipo nak bandi puang makaring ke itu dia sampai ajang gampalat demi itu pak don atau dia nak tolong masigi maka demi bawa ke itu puangi idi meni meluki ke makan agak lului balender itu artinya mau sekalian di gajiru tamat tanah kupung Allah Ta'ala kata tu tu di nama tanah tahu lagi dia nasiaga na reki na liwat tanahnya. Ye pak biasa kaya bukong ke kampung lawi dari lisu na pule pinrang. Ya kong katau runtuk mata jango to kututuju na lampu merah. Ye dia roti. Apa sopi kak peli pak julu katau kasih mata jango tu kapak. Ni roti wal lupai wa pasang songkokku. Tak buka tu jasaku. Lo nak kak kiki milo masa tidak minta wik apa apa tengah beni ali suka mapikir kak minta wik apa ali suka orang berapa sebi kak enggak sungkuku itu kaya roja jukuro pakai serubangi lo kak mewah kak mau kemana kibu nasa mau kak kasih drap nak kak lo ni main kalau si drap wih mindre dikasih anang isi bawah lo nganak lo ngapu. Oh, mendek ni tu turik boreng ya lapungan anak ternyata meliwasangi dari tadi siang di situ di bawah lampu merah meliwasangi angkat tu abe pokoto iya pakoto lo macara biasa nering itu bepa ya saro be cerita minye ya aja tu kita petala lete di panitia jolo jadi pandri be pekasiro kak taringi anu tak orang ni minuman agak kasi wih meliwasan ni sekali na melo ta masih drap kama akademi kalau lisa
Kay membeli bola tulis saya kampungku masepe kade cocok ni palena antar maka ke ya insyaallah saya antar ki nganapa tama rapeng engke telepon na yaro punggawana anakna mak jame kolisa mamanu apa manu ceritanya tapeng ke telepon na anaknya lagi kecelakaan sekarang di rumah sakit Pangkajene makringkan aku ke rumah sakit nasana kayak wantara silok ke rumah sakit sampai di dalam itu melo nama dek siapa aja mat terima kasih kasih banyak pokok na mega rupana malampe muruta manu mega lada ya riasat tau maca isal nisangalena biasa tong katau waria piso matau ni purana era piso si babangku dia napa aja denger kana we kanja babangku tostas hide kapalan robas si kampungku ya masepe jadi koring ite piso kasi makanja mi toringi angkatoi balu dia napa aja ngerang terima kasih banyak piso ta ustaz padahal matau ni pura ya ia riasat tahu maca mengerti isal. Nah sekarang Pungala Ta'ala kira-kira magi pelik nang kata ini segi terima kasih ku Pungala Ta'ala jawabannya engkau itu tahu deni ti Pak Birena puangi ni tamu ku Pak Birena tolino iya na tunang kataw makukipae samana mata na iok kupunggawana ne kupuangi makanya kung kataw mariki aga-aga do Pak Guru kiye ang kataw mariki aga-aga to makka na jolo alhamdulillah samana to cenga to kataw mariki di alhamdulillah napaki mat terima kasih banyak Pak iya jolo alhamdulillah aja tagilingi ayo takkan we terima kasih ya alhamdulillah magai iya ko makan kita terima kasih napa alhamdulillah ya kita urengi ko malak deki matana pada terupa tahu na de itu matana uku Pungala Ta'ala inilah kejadiannya ni ko me pikiri ke Pak maka di Pungala Ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah degaga pa penyamang selain na pulimana ngi Pungala Ta'ala Pak ini to mun kue macawe ta si pato ni ga tori balero denun le capu ya ro den le capu iya minawat di capu balewe kota si ya ko nonno coki ta si ditoran coba pernahkah Bapak pikir ini aja na jolo makan na balewe yuko na jolo takalete matai bawa denile mangka iya matai siwali ndak usah dua Pak topat di mata mi bawang baru dirasakan nikmatnya Allah ketika tidak sakit mata pad diisi ki iya peneresaka Pak Birena puang iya sengi isi iya ko topat diisi napate ya unawanawai Pak makana sebenarnya tuh so gimana ki di engkei sita sogi ki Pak sekarang ini ada namanya impang langgi Bu beton na itanang ngiro gagay isi okungingi ibur yuro ibur napi pasang isi pure waktu tenang siaga 10 juta ci diisi li suka bilang isiku kelama kaji mereka dulu yoko coba bos sekali terik ini 20 pak isi 240 juta luar biasa Pak Birena Puangi tapi namun peko batena tolino model tidak akan sama dengan aslinya tapi dia nang kameri dia pikiri kita tolino mak kita Pungala Ta'ala pindrang itu Pak kita Pungala Ta'ala Pak makanya yang ketahu 50 tahun umurnya 40 mitang makita 10 tahun ipabuta ko Pungala Ta'ala magay tanya numu maka dia tahu pansiung ipakitan na
Engkau tahu 50 tahun umurna, 40 tahun meringkelinga, 10 tahun ni pabanta. Ina dene kabbi, dena giling. Itu Pak Burana banta Pak kabbi. Jadi ko pensiun ni nali pungala ta'ala. Pensiun ni mun diawai. Nagaga. Pada selama. Ipake meniteme. Degaga. Aga betul ngeneru bu. Dito namanya ke pensiun aku. Itu kenikmatan yang luar biasa Allah cabut itu. Ngerabi betul nak. Itu. Ina pensiun letuk yawa pada selatan tabe. Betul na atuangan na itu. Coba. Engkau kasih tahu. Malolomo pindah papansiung irmun diawai. Sila deki pudangi ku masih majik di mak bini. Kedi. Dia mati. Ia na pura sigi mas sempoja subuh. Haji ni mak bini. Ya ku meki mak bini ia pemisang aku ngone. Maka damania. Melo ki mak kojak-kojak. Haji asal. Pusa mo pitawi ay asang na pendre manike siliman na makale ay pada salama iya nariasang ada akhirat tidak ada dunia. Coba Pak beri nepuangi makanya tabe perlu kilisu manawanau Pak iya kok bangi tahu sebenarnya itu punggala ta'ala mau biki masa aku punggawata mau biki tabe saya minta maaf ini pong peta cama lagi mau biki matana di talau tu kau tanaiki siaga patulun na peta cama lo masih bisa dihitung dibanding kapak beri na puangi. Coba hayya 'alas salat woi sebajang ni ga mengubi bilala bang sebenarnya panggilan atau punggala ta'ala. Manang ka man ako po ang imubiki dito matana. Engka nang makadaya jero pacau ki desa sa pa jero ciana je paja. Asas wani-wani subuh-subuh. Ya pun asa ko mapuasa na mo je siulang ka muna sa taro ka sipa gali luku puasa pa. Ina kan na siulang capu toy. Ina sa sampajang imiru pacau ka nasa apa siapa aja. Irna sa susuni wani maga pinapajero daku mati pi maka daka magi pale de ta chau manre aswani ki manre ele tanga soni maka de maja ke sedi gulto ni gitu mariki dale maka di punggala ta'ala macam maka de puang nampi ada ku suruh kitu mas sempajak bekelima si wani itu sebagai tanda ucapan terima kasih. Maka dia tahu syukur ia matutu syukur pat terima kasih lo dipuangi magi ni kelima nasabah ditolang kena petus soni Pak beri na punggala ta'ala tabi Pak engkau tahu dia nama ta'ala dia ni sengalin jok ka balo masigi ibu pamasi maraja itu kere loki kere rumah sakit jok Lauki rumah sakit bu joka Pak Bura ya tuh kutolong rumah sakit iruntu tawe itimpu penandre itu angkat tuh ya kasih polewita ko Makassar dene nulai timpu isalam maninandre wetama tawangi dua salat tama Pak kue jero angkat tuh pura runtu alena macurita maka dia rotomato anu lede pagaga pada nala sakuna kei magala satai di na saya koman reka Pak Burana de na lalu sumpah Pak Bura laku lalu kege pele na sang ipa lalu ori pa jadi ana sakumi kaman re Pak Bura cuana laku si ditu jema-jemangi apa tahu ibu pertama tucua ini rabi waktu nak cua nak pertama ini Pak Burori maka dekat magi dia lalu sumpang maka dokter iya kotanri Pak Bure lalu sumpang ancur ateta
bayangkan Pak isang ngilasa kutu makuin ka kitu datuna magalak-galak tu nawanawai loki mata si sapa balik le Pak birina buang itu Pak. Ini yang banyak orang lupa. Masa pongi mo biki alena patuwo ki alena padisingi ki alena pandre ki alena manang wa ma bikum min ni'matin fa minallah digaga papenya masalain na pulimanang ipung Allah taala. Ieu tu sebab na suruh ki mas sempajang bikeli masa susi weni sebagai tanda syukur lo ripung Allah taala. Nah, ini normi pulaki maka de cicam mite itu tu tak bulu ta magala tak bulu ta madising ape de memang diokulin. Iya, ni naruh de ciwasa makanya lauki masih. Iya kong kau podangi maka deh lebih afdal perempuan di rumah daripada di masjid. Podangi maka deh tu tembok deh nama kampung jadi acang makun relu masih. Watiru deh nama kampung coba buka asbabul wurud. Sebab napa wina bita. Angka matu napa wina bita maka dah. La tamna'u nisa'akum al-masajid aja macangi makun rekun mulo masih mana ka maka da pura ya cangi angka tu maka da aja macangi iya hak desa dia nak sama masu iya ro pertama dia nak ama kampung aja ga masu lo bolana kumana ni bola tajul mas sempajang aja kalau masih magi da sei dia nak ama kampung sekali nama ni maka nabi teh lo coba gere Pak yang dari umrah angka ganang kaya caki lo ke Masjidil Haram Masjid Nabawi di Madinah digag tu sebab amang kampung justru ye orang tahu lo mak berjamaah lo ki mak berjamaah Masjidil Haram cicam mi mas sempajang okoro 100 pasak buku perbandingan tingkelingi makanya saya kadang menenang mite Pak ya kong katahu mah kita napa si puluh dina nendre umrah pada koloni rekreasi tabe saya sudah 4 kali mendampingi jamaah ke tanah suci jamaah umrah jamaah haji Pak udampingi jamaah-jamaahku mataddu ku subuh tetek telu tu mataddu na salah ila mana kamarakna teh engka turu gur makala lo yolo no dina lau Allah hai itana ta pasipu di tak tendri takat telo maka aga je talalau mai na ye mi tilolong aku tolong beri jama apa magai ci cemi mas sempajang ku Masjidil Haram kota Makkah 100 pasak buku coba gere ko 5 ngesuki munro Pak de talai beri jama tak tarik ini 5 kali 5 macam mungkin 5 kali-kali 5 kali 5 25 kali 100.000 tanda 25 juta makan cik dek 100.000 ya bos kalian dia nak pada ke Masjid Nabawi di Madinah cicaki mas sempajang 10.000 perbandingannya di masjid lain illal Masjidil Haram kecuali di Masjid Haram mandari mimi gawi taji masalah pahang ko boleh Mekah paje mas sempajang kelima dia tak sempajang pun gaji na saya penuh ni wah aku ayasan na saya tak cica mak aku 100 besar buku iya jadi anak sawatir lagu rusuk memang ni detone di semakin dalu tu ngemu enggak ini pasukan ini salah paham keliru jadi mereka pada mana ki lau ki masigi digaga pada Pak tu kanjak masigi lau tenah papinat dingi iya kok ki bola tamas sempajang ai merumuk di tak beri jama oh pada memang ni ya kalau wilaket ta masigi ini kena tengok beri jama apalagi kau ni sempajang laket tak dia tak beri jama ya apa ku tulu masigi weh joka tabawang makyap palang latu ki masigi ina kama tahu itu makat dek nak betul na tapak waktu di masjid mas sempajang itu malampe-lampe bacaan mangi migi gatu apalah talungung kudetu tanuman-numang imi ko mak dari kiki kelui lampe na batene mangi ai cek dek mi apalah talungung tu
Itu kanjak ku mesigi pura sikit mas sempajang milo doang ipu imang acu ini tuh pada nang iya aku disuruh kamu baca doang. Iya mak baca doang nanti ya pak mak baca doang kak engkau pura pulangan asada itu nak kena baca doang nabita maka dah kak aga bahasa Indonesia nak baca doang nak kena berdoa. Ada aku aga bicara rugi na berdoa. Sama baca doang. Tapi mana ka makan aku nabi tadi nak baca doang. Salah lupa ku tu. Maka ini jurang nasan nasas mana ganang kabaki. Ada aku telingi pembahasan na. Iya rubaki iya ru to material lo. Di nami lo pak baca bangi mangi di depan ribipa. Diga ka pak baca doang ku tu BP milau. Diga kadi aga na yandre kutupura baca-baca itu makuir namping ka bepa tania itu yondre milo bepa makade bepa apa salama ki dia aga pak baca doa makor pape saru medak itu bepa itu mega to kritikan ma biasa kade bahasa nana nasat dupai maka itu dupai itu semua gitu dupai itu makanya kunundang hati mak baca doa bu mandari kupuri malap ate kasih waktu na tumo pato matoy mandari asa urang ada kuya pak beli ki mandari ming kato mato tepak pilawi mak baca migala da unron na ye baca doa selama ketukuri kakin rasuku kamera agar rasa baca doa nabi ketukuri ilalang unran nanti manasu laku aga ku rasa baca doa beriala Pulangnya rupuna boleh kejadian di Tanduk Tedong ya nu dati mah baca doang ku Tanduk Tedong kakak paku bani cicen nulo jam mula telu maka dia di mau pale pasi jama pak iya aku aja no tamu kuro aja nah kone cicen no baca na telu maka lo iya pak jolo nasa pale di pagama ada rumpuh ada aku aga minta tunu pulami meni jolo iya ko sabu aja nah umpan rasai mak tu makanya polaki budi iya kong kata mak baca ko bolata iya ko degaga kamenyang dupa aja nata tunu iya itu tujuan nampe kamenyang itu supaya mawangi wi unrongi mak depe malika mak kaming iya ko mak baca ipu iman akhir tania itu rumpi mak paletu tania ini yang banyak salah paham pak coba tabe baca sangat dia loki umrah okoki Madinah na tuju wani Jumaah coba gere acawe-cawe ki pole konron mangi pak yaitu ke Masjid Nabawi di Madinah ia ko pure mapas sampaja te wani Jumaah seringkali matunudu pai imangin apa macenne juga apa tujuannya itu supaya mawangi wi mak depe malaikat emak kaming risesena tongke mak doang. Nah, makanya ti orang newe sunnah kaki minyak lu mesti supaya mak depe malaikat itu si makun ria cengi apa lengame mak depe jadi dia itu penting ini minyak orang pergi umrah sudah pakai ihram tak boleh pakai minyak itu tak boleh itu makiru sunnah kaki tidur newe jadi maku kewe tabe Yoli lagi po imang nan raja, deh. Yoli lo boleh lagi po imang mak baca doa nan raja. Loko ni masih geje. Napura mas sampaja te mak dongi po imang pada nanginya milo doanga. Adakah yang apakah semua yang hadir hafal doa saya? Tidak itu. Itu contoh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Megadina apalak kue, kabeh minta maaf kak ini. Nih na ro baca bilo damper dipongi lo patuji mana ki apa wis maka da angka gandek ki mundri itu imam macae na pacio gandenna ketoi madini sei ko gandenna milu dong yang lain bawa Allahumma dini fi man hadait wa apini digatawati mundri yana kada ni ai digatawati mundri kalingi ya pokok makanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Dapat tujuh gitu
Jadi itu kan yang ketemu beri jama, kumak dong ibu imang, napa tuju iki? Tiaka bali mata make, iya ketemu lodo yak kalimai pak, tabe, engkau tahu itu maka kutu, napalin nak bami lima nak kupupan nak, amin, gaji, peminta lagi ku Makassar, loh, dari segi minta peminta bu, angka ke peminta di nak kalimana, Nakamana tu di mana? Di Tapuang. Semua peminta begitu semua. Karena kenapa? Berharap untuk dikasih. Sedangkan tahu mundur miloko tahu nakal di mana kita ini di masjid minta pada Allah. Tabe masarolab bitu milola yak kalimai si bawa dari kodene yak kalimai. Makanya Nabi tak napusiri pun Allah Ta'ala dena tarimai pak don na atanna yang kemilodoan nak kalimanna. Coba pak. Jadi kutu milodoan ipa sirapa kengilimai ipa sitattu igarisikna. Ada tu garisnya tangan tak. Engkau mana mau garisina lima tabu. Engkau mana mau. Pasitattu ero. Supaya ada keseimbangan. Yaitu gerisit na limata tu nomor angka arah itu angka arah. Sit di 10 rua, sit di 20 sit di. Jumalane itu asera puluh nasera asanna pun Allah Ta'ala. Tanya gerisit bawang itu ini secara umum garis tangan manusia itu maksudnya gerisiknya itu 18 dengan 81. Oki ara yo kemupangi maki arua ikut tujuh maki pitu aku ini apa kasih di maki 18 ayeuna keling aja lo kue. Jadi tabe jadi aku tolong masigi mega di Cina tuh. Saya alhamdulillah syukur kak pura kak masih kolok kumak darah saya pak bu magai menenang nggak usah di kausalai beri jamak kuku masih rajin kutupuli macarama. Saya biasa tiba di rumah jam 3 boleh ke daerah Malili Pendolo biasa tetep kalau tuh boleh pak karena jasara jarang bermalam. Iya jadi pembeli makor biasa tak ada sepiri pakai. Pokoknya memang tindak cik dia maju lagi satu. Karena besok harus hadir di sekolah. Jadi selesai acara dulu di Malili, langsung pulang. Memuju langsung pulang. Biasa sampai di rumah jam 3 jam 4. Tapi saya selalu berusaha sampai milodong nggak kasih ipuang. Tapas salama kak ritindro kupuang letuk moto lomak berejama aku masih itu doa saya setiap malam mau tidur. Komelo kini tak dupuangnya coba nih. Puang tapas salama kak ritindro kupuang mapamula matindro ku letuk moto ku melomak berejama aku masih insyaallah. Saya kecak kemana-mana ceramah berusaha kak kindro nondro masam pajak tawe tolip masam pajak. Apalagi pak syukur kije oto tayola ni to malengi pangalioto pung Allah Ta'ala namo engkau oto yang likoto malasa dene ipake dito jukka wi syukur ka poto pacene kak ye barakat pak disengeng agamai. Makanya kendro rapi itu sempajang lepaki mas sempajang. Makanya rugi orang tabe rogi kitu pungala taal rogi kitu nari yang oto puangi nade tapake makasiwi yang oto tak. Iya rogi kit nari yang pungala taala oto nade tapake mak berjama. Rogi kit pake oto tak kode tapake tama suruga. Rugi kit pak. Iya, jadi saya ingin memotivasi pertama ini aja lalu kita selesai sempajata si bawa usahakan beri jama aku masih gi.
Aga di sini mak beri jamaah. Selain tadi yang saya sampaikan, makin nabi ta nigi jagai sampajal limutunna nasibawai beri jama la yasibuhu pakru fid dunya dena kan ne akasia siang ngokulino letuk mati. Satu. Yang kedua, yarfa'illahu ta'ala anhu azabal kubur. Maka nabi ta iya tu jagai wi sampajal limutunna nasabak beri jama yakai pacalan na kupuangi uku buru nakal pun Allah Ta'ala pacalan pun Allah Ta'ala aku kiburu. Coba ini yang kedua. Yang ketiga, yamurru ala sirati kal barkil khatib. Nah itu pak beri jamaah matu jok kai okko jembatan siratal mustaqim padelo nabilla takkajoe. Sementara angka tahu matu nasab pun Allah Ta'ala okko sarimundri wa yauma nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Angka tahu matu ipasipulu okko sarimundri dalam keadaan buta. Iba buta ko puangi magi ni buta. Tingkalingi jawabanna. Maka dia to buta ko sarimundri na pudangi puangi makan puang magi tapa buta kak nama kita kak biasa. Okkolino makita kak magi tapa buta kak magukewi. Maka dia pun Allah Ta'ala watumu kolino malupaika wariko dalle aswani malupaika. Coba magukewe walupai toko batanna upabuta ko sabak demi tai pappe dalle ko aswani okkolino magukewe na sabak labbi ko pabuta sisa ko na sabak demi tai pappe dalle ko kolino. Makanya hati-hati kipa aja kama tu ditandai dalil soni na pong Allah Ta'ala di tapagui perintana diga barakat talulung. Yang terakhir agai ronita nabi tati mata na madupa mata teru maka ditabe arahkan anak tak patamai sikola kame anak tak ya komelo ki madupa mata teru patami pesantren pak kepala kurangi patami ma pesantren minimal ma pesantren ya ko macca natta ko pesantren na macca mas sampaja na macca milo doang mak dupa ki matar teru ini tomotoy aja na kamite pak ko to melo madang na degaga dampi-dampingi ki baca-baca iki aga na kangkat na iya makanja ko napa ki de patomati pak kadang turingkan anak tak melo doang ki rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Coba beruntun nih. Makanya alhamdulillah tomotoku ya biasa sudah almarhum makuke nae komiki masikola aja tas sikola kotanya sikola agama deung kosoki ki na pomito tomotoy pak orang tua saya laki-laki dina milo nero waktu rajin kutumi masikola agama mega toa bacana tahu kin rumah sikola lu kemang kakak ko sanawiya na salah sikola pusah kelingi patay riuro tenato riuro ladde saya lahir 1977 maka riuro bali bolaku aku ko sanawiya masikola maka iye na sanlai diga sambungan na itu maka angka kepala sikola diga sambungan na aku lah apakah bili nasa bali bolaku iya ro bali bola aku buku sidup kak turi wingerang kak iya nabi asap pudang maka dari gasak bungan angka lalu je keluarga tanya bali bola na pudangi tomatoy na salahai kapujala dak mau terima pas sekolah agama iya dia nang taji pagawe nak gerita we ko sekolah agama na pudang makur tomatoy aga jawaban tomatoy puang miseng jama-jamange tenai di di nagaga na jama anak mutu ko man ka sekolah agama pas sekolah di kagak na jama-jaman wih tak gilingi manca jipa gue nak gerima toa najin nak jama-jaman coba na dia kewas sekolah agama bu dia nundang atau dia suruh kata lo mampi jamaah haji dampingi apa angka pecik dek bicara iya ko to melo mendampingi jamaah haji iya ko itu bang mampu maka dia la dia nuk biko tahu nyuruh dini selala tidak gitu bah tidak tuh tapi berakat sekolah agama saya mendampingi jamaah alhamdulillah semuanya anugerah gratis tapi berakat sekolah agama tapi pak berakat sekolah agama macam-macam
Saya dari dulu kepingin sekali jalan ke Papua, ke Kalimantan. Alhamdulillah berkat Pak disengi Pak, diterbangkan oleh besi dan saya tidak tahu apa-apa. Pak berkat Pak disengi agama itu. Iku maka ditahu di gaji macam aku tu masih sekolah agama ha. Ya jingka makutana kada iku maka pelak orang na ustaz mancaji pegawai moga laku mana kaji. Iya kau ni nule mancaji pegawai negeri, pegawai saratuna. Ini apa dah pada kanjak itu pegawai serat di kapan pensiun itu letuk mati. Alih apa cau lino akhir iro. Jadi tabe anak tayi make gawi telu masih milu tulung ngak pesantren ini pak anak tak. Ada pesantren di Pindrang ini banyak. Saya yakin dia terpasui kampung ko milu ki pesantren anak tak. Imi ko meki mabela-bela bawa ni lo masepe. Kau Pulatomi toh, Pulatomi. Santri kami di Masepe paling banyak dari Pindrang Pak. Tapi pesantren yang kami bina di Masepe itu khusus penghafal Quran. Pak kepala Quran mikro 170 lebih anak aku ke. Siaga pak kemajan ustaz pendaftaran tahun lalu 3 juta. Angka mana mikro lamarinna, kasorokna, bangkona, koranna 3 juta katoni pak kemajan siulang, katoni sumbanganna. Ulang-ulanna annar ratuna sabbu. Agar nang ratuna ekatalui pandai sesusi wani ipatumbo topa. Maka jika kanjak pak sila ada kirun tu pesantren ipatumbo. Kuri patumbo na aga biru saseneng ratuna sabbu. Kamar nabu anak ekoro ukuran 4 kali 6 meter. Setiap kamar ada WC, setiap kamar ada AC, setiap kamar 5 mianana ilalang. Ya jadi nomor rumuk malaga naik pak. Di nomor rumuk tetik berana. Tali mianana sit di kamar iru, engkau AC na, engkau WC na, engkau mak bisa agak sana rumah masa sana. Makiru ada juga sarana olahraga. Ratuna sabbu siulang untuk sekarang ini. Tahun berikut kita tidak tahu nanti tahun ini berapa lagi pembayarannya. Jelasnya insya Allah fasilitasnya luar biasa. Jadi ya kok anak tak minum makap angkat tu kasih makan dah. Dia boleh ustaz majaan ratuna. Siapa boleh tulis nasang 10 nah. 300 nah. Angkat tu makan dah. Di sisi juga ya boleh maja apa. Kak magi nasang Jamal kak iya. Betul na janda mati lah kaiku. Kak aja naga tahu aja. Aja naga yang penting melu anak tamak kapala. Itu intinya. Jadi kau melu kilonu mai. Yang penting melu mana tamak kapala. Kau desi gaga tulis maka bajarang insyaallah digratiskan anaknya. Karena kenapa? Saya berpikir denurung niatan nepungi kodinu lepan rai. Artinya apa? Engkana tama kesidile makamajai utarima manang. Magi nang katau pole Supai, pole Makassar, pole Jakarta. Matelepon ustaz, ada ke anak-anak di situ tidak mampu kasih membayar. Maka ia ada, nasa minta kak satu. Iya nasang ustaz engkanaku tapi dia pak kepala korang. Saya mau ada anakku nanti di akhirat penghafal Quran mendoakan saya. Nala cik di. Nah wajah ini ulang-ulang transfer dina Jakarta transfer 600 per bulan. Angka tu boleh pandang. Angka lalu bapak biang ngadir nakatai lo pesantren ni. Siaga anak ustaz denuli makamaja. Botiru apa nana. Saya ustaz tanggung empat ini. Ada anakku satu ustaz tapi tidak bisa menghafal. Saya mau ada anakku penghafal Quran. Saya jadi orang tua asuh. Jadi nalepak tak 2 juta lebih transfer ulang-ulang pak. Sampai hari ini sudah berapa tahun. Makin latu temu ustaz. Coba narasakan nih. Jadi tabik meraja bapak ibu. Ya kong kanak tamasiko agama tu ya muro jolo mak bicara ekeindro ki monro mak engkamu gadui tak mak engka dui talai wih menyamut sedih tu ya mana aku makan engka gaduimu
bolamu, iko, iyo, saya minta maaf dengan di sinilah pentingnya sekolah agama, karena kenapa anak-anak di sana betul-betul diajar berkarakter, berakhlak mulia, insya Allah. Ya, oleh karena itu memagi-magi Pak Baraka Allah Taala papalat tuku yewe, intina aja lalu kita selesai sempajangi Pak, mau pekor rajin aja mangi aja lalu terselesai sempajangi, dan insya Allah semakin kita sibuk semakin banyak ibadah dan usahakan sholatnya di masjid, Anda akan rasakan itu berkahnya hidup ini insya Allah. Tadampaingka narikungka apa salah, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.